Terino, Gesù Cristo, che la che lo sanno, che ni se pete zelia. Che vi che sarò capeo che c'è, che ha caseo che c'è, c'è dola lì. Se imedi ni pu tesi li to che ba, ni pu rasole to che ba, potio che debri o mar reci. Temi che lu me hosli che tesi capsidi ni pu che c'è. Munipu zasegaja nipu pezigaja su lesi dole givi mususi morgajo viebowe ugo terino kizadi rasosi leno geba tsale kuhi die npezie igaja tsale ho ki libisidi nipu zaseda npezie Ciliro kizidi sali kukrikini di sretepfe rene unia ke mo kiza sali kiza kilila toke siete nu ke to dieu ki devishi Yes,
zedi zali ku kini dis retenia au ke lila do ngulio pete ke si tali di ke lida mo Bapele. Che vi che sono se di ugo classe vero
这多的稍后做个事，不对过来给台阶上给朋友不只是那把掉，是老个不对个在里头，每次个查出来的啊，他老出来的喂，这个多个朋友不认为，天的稍后呢，说起来呢，给这个稍后可别还过子的，一个个拉如果来看嘛，咱们说这会儿做个事还过还不对了，不认，俺你不就好吧？喏，这多还说起来还过不。我吃了个饭，你吃了个饭，不对还过还得看了别还过个子了，现在才喂，那这边还过嘛头吃饭个都不对过个什么，把不到好呢哈，那个锅边还过吃不过平时节，还过不问题个人那咋，面不的放吃吧的些，面不的你不人那做么个话是个这里做些，哎啊不啊就好吧，啊做么嘞，啊你不啊几个这不菜的吃了肥吧么，啊几这点做饭，啊几点做么，是说些。那这多还是吃的，我给天，我给买些，我给那个子呢，啊给那在些噻，你不啊不给个这不噻，啊个胡拉茶，给个不噻的呢，啊你不就好吧？哎，天没还夸哈哈，哦你不就好吧？那吃了尾巴个，那个吃个那边还夸不带过来什么？吃个是个，不个是个，没什么那个是个，可别没弄那啥，买的那是了，你不就好吧？给对了么呢？也做是个么啦？你不是个么个，那是个么个？是过来才没什么老把带丢了，买带说了里不带这个么啥里么？把不到好呢哈，你不那还过再来个是个面的，一个人给他家里边喂呀，一个人给他家里吃呀，啊你不啊就好吧？那你给丢好个是，你给丢了来掉的，啊你不就好吧？你个我在丢个是，哈过哈哈，你不那在那人。个说给很多事嘞，还过来吃了个味，还过来他家吃了个味，这个这不阿姨把么？你不弄些，啊你不就好吧？那还不还啥个这个子，给谁个来的，给谁给你的，啊你不还白带不这边，哦你不就好吧？啊个会还那个把白带过来个吃个好吃噻，不热好，啊你不就好吧？一个不还个还晒的，面不的人那个么是个这是的些，你那看晒个是还个还晒的，你也。从那里吃，不啥不吃，吃那个多，他这可别，啊你不一个个子，还过一个不白费些话的些，一个别的，一个不还过还些，买多个么来的些，你还过还些，啥不的吃那个多，可别不带过来吃，是咯，啊你不啊就好吧，那天，他这马普给子弄费么嘞，啊你不一个给子还弄费过，一个那个出个老板嘞，你不一个说不给这点，给个这不，哦你不就好吧，一个不才3门说吧。一个我给个这不能多30门什么是，若不给这点，你不那个出个2手的可别一个直接，啊你不就好吧？你吃呀，哦你不就好吧？若不嘛可可别个还弄死了，若不他家可别个还弄死的，天你不就好吧？把我说现在给走呢，到那这个是，啊你不若不给别个是，哦你不给本来面过来10万多也那么个是好个，给别个说2个啥若不说不了，啊个会弄不来的，天个大的。这个他咋看不是啊？过很多时间，面不的本来他的呢，俺差不多个外面吃完也没那个多了，干嘛啥都不搞过手上开始的，一个不给别个说个事了，给别个说这个这2个啥，若不给这点，你不搞他们个他个么这个这2个，让他咋手上看不是啊？个和很多时候的俺给吃就喂，嘿啊不啊就好吧，那天你不这比赛，一个和很多多不然的你这个多过的之前，你不。面不能做破这个么啊的那些，查出事情，虽然啊你不就好吧？一年个，啊你不就说他这个这谁的，路给还给我10%都会，你不喏，给谁个来哈？卡边怕破好哈卡边，他面过知识，啊你不就好吧？给谁个来破个多个，那怕谁怕来吃不着被你别过知识去，谁没那个味个，来没那个味个，那这个那个人你别天天说去，谁没那个说个，你不那可不是个人，那么谁那个多，干大那个味个不可别过知去，啊你不就好吧？那天。这比赛，啊你不啊个好呢哈，马头给这你吃呀个啥不带，这个是不带给自拉吃怎么来？你的
拉这个人拉多个是拉你不马这个人好不好白的？你看这不是过给屋啥嘞？你干过不是过差别过嘞？你不是的天，干胡好不弄，免拉他这个路，免拉他这个个路，免不弄 reward 弄，干胡几好我个是给弄的，干胡们我那个多，干着说给弄我那个微信个这里吃那个多啦，这边你不干胡好弄 member 不个怎么？这边个胡几好给的事情。对的，俺给拆位，俺你不就好吧？也对你个，也这里么个，俺你不就好吧？你看这边外边，也个只还过还谁的也你呗，也几个这不给也是留一百个，俺你不也过没不个这还不能，个头弄他的，个头手是谁的？俺你不就好吧？给也拉是那个多了，弄个过看别个把德国的什么过什么？嘿呀不，天个这个那边个是个没些个是里边，弄这边是过的资料。你不就好吧？你这个这个的哪个这些了？给这个那个吧，你不能这边是过的不得过这事。干这个那不得，我们还没写到呀。你不就说，干这个那是过是的不得，干本月份你呢成了喂，给那个为他这里可别这啥喂，一个这里是，你说不吃吧那个多了，这边给这个那个吧不得过的这什么天？你不就好吧？那跟他说给很多人个吧好不得，给他。不个在去就头那皮石头个着，这边子推起来，这边才得弄天。你不就好吧？Sunday school 那个不他过还得只是，若不个拉生给我多个是还快不得，你不那个推起来结果他来结，个别个出来，跟弄出来个啥个的这两个啥，那我也个话那把的弄就是咱们尝试的喂，阿门。
Potikevi, Bavdokevi, Avla, Uke Penyofabeje, Atsomo, Sumotorzori, Ukehue, Angumejedi, Potikevi how, Abu Tejanguligi, Ti how Kapia Atsakesala, Ukehuri Pejemo, Program Tsakesukuri, Pete Pejewe. Atie Japutsa Ken Liro, Uke Penyofari, Uke Penyofaha, Ari Kretor Bazo, Ikitsu, say Japutsa. Ati Chepuri Zogamono, Ajo Potivoda, Sala Ajo Kim Hetsufuboshi, Aposimu Pongumode, Seshe, A Pomi Rigatori Musamo, Apuri, Porbi Sami, Hadzofer, Sami Temu, Hadzofer, Gemejek Manga Seri, Hego Ponyogo, Ye Tenye, take a share. Adzre Pizza Tovabuno. Kemejer Cruzodi, Ajot Sutra, Atekem Hover Apoe Zudietsadi Mus Hamita, Kemejes Selets, Heko Kikuri, Se Tulemodi, Hego, Market Granules of Sevorwe Archipelagic Rishermo. Adzre pizza to hine Gazedi secret server Gazeri Siro Amedzse Gebanu Mu Akresatsa par Zutiunu Potike Grazadie Arabi Kehira Tetsa Luki Hakino Kinyedi Arabi Ba Lesepremu Amatogo Server Poti Petenu Hakeshomu Kimiche to Ahufa Duya Chapotu Gemono Ucho Uniun Umedotsidi Regerazadaligivi Ti Zegesevor Adzofamu Gemejese Wortesa Ucho Utatsugori Sitomodi Ukepunyafaha Temekrike to Modenhe Iketa Relevor Uzemie Ukromie Ukronio Gevimie Mum Hagini Ukisakini Gose Uniunsa Tukete Gotozugo Mehu Mengudi Uchameje Sedi Ukepunyafaha Akresomodenha is a Gatori Lady Anusho Sidi Leduya Dere Ukepunyafuke Krenu Akepele Kronu Mezep Kepekro Kilishe Ukepunyafa Potikere Potik Kesho Ha Kesho Kere Zeke Sedale Givi Petegonore Ukepunyafa Akre Angumeje Arke Rugotu Yagaza Achewe Silede Mu Ukepunyafa Ha Aha Yuri Krebazo Getsu A Silewe Oe Akawa Mozodi Potikere Petegonu Kremu Argo Vortokesa Hola Ukepunyafa Beje Getsu Seja Putsewe Shiro Jevor UBC Kehunu Vor Geze Kekro Togelia Teja Kekra Mule Bawe UBC Krutakoe Unumeya Mu Krista Kekreke Tosidi Ukehu Meza Mu member Kemogozori Yego Kemhe Zugozori Early Less City Mission Segeba How Musadi Ukepenfa Tejebawe Siro Ukrutakoe Kehu Petenu Niekehu Bori Terre Totsidi Vorkehu Baro Christa Zanu Niezile Yawe Mu Nye Totsidi Vorke Hurakebaki Kehu House Niekehu Tsileje Iketsu Dehau Unisemu Ula Teja Kevi Kejasepo We it's a say Zaputsaya Shiro Reverend Dr. Ratsili Depo Ukepenyofe Ukejovas Motal Hozo Deri Kejotsa Waro Po consequences Bataya Iketsu How Achatamu Artsituya Getsu say Japutsaya Anyonyoko Larry Potitugi UBC Sunday School Novorgile
ugobunu Sunday school ke petakwe ugobunu tie simu semor ke shoko togo se ugo peta ugo krohi sevor ugo krohi vor ke zgola animu uke penyefe peje mu Sunday school department gori peje so se ke pesisa ya uke penyefe ke krienu uke hu UBC uzedi akikrus bunu hake vi hake kranu keme vingu le ke zgola uke penyefe peje mu uke huri peje so se japutsa ya mu athelanu Bible verse po akini bo prese ke zasidi thelatsile dio a prese tu liro Philippi ko chapter 6 verse kire genya nuvo kire soru ke to Philippi ko chapter 6 verse kire genya nuvo kire soru ke to pomhogi tu ke ba pesogi viego hozizo asu ngule tau mori votu ke zu sole tau bamo deri su pie avetsili ke tula hozizo ke krilomona Krista Jesu thyo pie apie povie tselete akreko athyo su pie avie tsele tau ke tsa alemo deri amhapo tsya su ashetsa ke bakor kramodi amhodza tsa ke zuko penyo bityozo uke penyo fe Krista Jesu nunu hapo khasutyu tiginu akeke ja amhasu hozozo uko pitsake takowe phasake mhele prelike munye ko mhake kri hole baro uke penyo futyo suri tasanye ke do siri wevor tsokilien tui do sa voleke yo peje Society ko kachati su pe balito mo program no tu be ga ban he a preparation do sidi ka cha jaye ko se chagele chile do ABCC krodi ke hu nyege ni di me fe pengula ka chaja junja ser nyege ni di me fe die ABCC no baptiste ke pele me pete DJ penguno vapo ke zevor ke shono ke krotho ga tsno mu honye ho che ke thepfu ke tsno krodi ke hu le ya teche teche nye ke nye me fe pengu January ke thata me fki ke hula che me sete pa thoche ke me ye haula u council junja ser Sunday nye ke ni me fe depie ABCC krodi ke hula ke chaja chatyo preparation khasete sala khise ke sho ke hutiu no ABCC ke hu petebu pacha hakola chashanu di ke cha chaye ke yesje ke cha chaye po ni pu bu poti ko che ke menes di teme bu vor po ke shono thajangule ke tola chaje chaye ke niu ke hira ko chezie no ke hu do ba ke hu do ya zie khu chezie che ke di mary seje potigi mathoko chile di krodi ke hu le ke tola chaje chaye seu krodi ke hu planning committee har se debate Reverend Dr. Kevi Chalia Meta convener mu pose ke zie dodi har ke ja planning committee la chaje ke penyo fabu ke sho hasi mu ke nu he ke chipie u ko tse ke tola chaye diu Hatoko Mazagatula, Hudo, Committee, Gekrigatsa, Gertata, Betosate, Mohako Umhato, Sedebate, Hudobu, Hudokobu, Upelegasa, Pato, Chakrilegatula, Chaje. Jaye Pengu, Reverend Dr. Ashok Andrews, Mo Reverend Dr. Rachele Vihenyo, Unibu, Nipu, Dese, Kazashatio. Unibu ke masarok fa ke ko nunu japut sese ke tola chaje jaye soru u ke penyop fa ropfu bu meles di nyekene di me fe pengo krodi ke hunu ibis krodi ke hubu ibis sisi ke hu ko cha per hila ke le
Tibo check le katola chache ECD u ABCC Executive Director kinono ke ye kasha chaye soru hako khashwe sala ko che pharpe ke sigan shigem hidi ke chati su segele chudle dwe Greto kama saga panova potike via lampe ziwe he ko buti bavda no he ABCC krodike hu teje nyege ni ma pengo January ke hu do di mahar ka ba ko la he ko te do ka cha chwe the he ABCC kro ke hu ke krije pette ko te ti so ja ha pe se ka cha ja shdi cha jwe ni pu no he ko mengu siwe la no he ka cha ka la she ka to esa pele tu di chawe her ga je ke mi di potiko bu vi men ne di he ko bu heke hu bo shiri hako ha miracle hoba di vordi kaze kro dish ke hudi kaze thajang phele ka tola nipu no jabi he theme ko the ka pele me pette ko tsuche di chayawe swa nipu jehova ke hu ka tola the khuche jeshiri nipu maka krach ke di muche nipu he ko hanu ke hu do di her ga ba ke me di ma pette ko bo potti ki chak phele di he ko buri mengu ke ba ke me di nipu hanu ke hu di ko bu thajang ke le chle mu thacha hawi chak sagale tache pocha tenya di sasri chayawe juani pu jehova the ke hu doro the me propo tanun pe pidi macha moliro phagor her ma ko chkhele modayawe slatie ni pu prodi ke hula convener pe thogaba ni pu reverend dr kevi chale mu poza ke ze dodi ni pu ke ze macha ke je pe tego no ja pe tego tje ke shoro ka pe ko tje ke ni ka pe tje nunya ka pe ko tje Ugobo maka hubo nuri her muchega vogono kenu sipe vidi mapate ko credit chile di ko buga ze ko nidi ke ko thodi ke hule ka tola no jabe the nipu planning committee ha ko shi no jabe members pate ko tje di he so ko ri kapem pelesia we jo the ko di ka hola nipu committee nipu za hudo ke krige che ke tha nipu pethobe badi mhacha sede baga da he ko sasiri nashate anipu the no he ko herbaya he ko chodobaya he ko theza pethopvelea si zoshiri ke shohosa moliro he ko mhapuri chile ganjwe lano ke shoho kapie upesepela ga ba pette ko tsha siro ku buri mhaka hubo her ga vokono nipu ke nu sipevi ke nu redi nipu mhako herdi uko mhathogo buri mhapette ko her muchga vokono chaphele ga dola no jabe the committee ke kricha ke thanu ke thanu ke ze ke zodo de mhachaga ba pette ko tse mu jabe so ko pette ko tse di chayawe jo the nipun de le ke view se za shodo di nipu reverend dr andrew shiri shiro reverend dr achille shiri nem za chega ba kem he anipu na ka shore kape he ko tje he ko the nipu he ko niba he ko the ke vi ka shore me chabawe de he ko mhodza de he ko ki ga jbo zeka sedo shi sima mo la no ka shore kape ne tse sha ma si kape tse sha nipu shom ke ma sarfa ka kobu ne ne de ni buri une le solgo nu chanu ne ko nipu no ur chega sha ko sedi do je man no sabadi he pro di ke hutianu nipu ka ma sarfa ka ko sedi bur ne bur ja pusha shale ka tula no jabe ne tse mo he ko te do ni lai chawe uni bu ka sho sedi ni bu do je man no sabadi nja pusha pa ja pikele sheche di chawe so ani bu jehova he ko ni bu ma ka hu bo ha ka ba so san ka khose mo li ro chbo chele hozo mo sala no ja pa te ko tse he ko bu sidi poti ko bu vi mene so te me ko buri ni bu ti je pen uno va po vodi ko di se ka hu ka chawa ni bu he ko la poti ke me thobo we sala he ko buri ha me ngus che mo pette bo shro ka ma tabadi poti hauzo segeli mitche siro ni pu yang kami baptist ke hu ABCC krakro ke hu kite de bashi ke hu pette bo vodi ga de hanu pro dichdi aya ke hu po bo shepe rigele ke hu revival bo he ke hu he dono ni pu ke hu po chuna la vole ga tola ani pu he ko herga ba ke me he ko mengu ga ba ke me dino nzayu ni pu ke hu ti hanu ba ga le cheche di chawe ani pu he ko vorgele zedi he ko nunye ke kriga che ko cross deru no he ko mengu siru ni pu he ko ke those di thanu ke those di chayaliro no he ko chakala shias la no he ko ke hu porin ke ma sakin lali thanu ke ma sase di na sho mon ki chaga je ke me no he ko ka char ne le ke tala ke theze ke seven zu shidi ji su za no chacha we amen so si je va liro ko pa ke ngu ke ti su se pe ba le to so la ke hu lo ko ne ko le do me
个这个查出来的。那个给看你不，如果个这个路好呢，那个马不会个规则这个是细致呀，么这个是细致做到。There is some hogiya ni pu non ta ja ke krijo khape he ko sidi he ko bursa ko sidi he ko ni mu he ko bursa ko la no ni pu ha mu mele mu he ko ni ba ga ja ko la he ko ke tes ke seven zi shawe je do so shiri he ko takro bet sivo di the jun takra thalau ta sa ke mi di no he ko bu vishar hodi vodi ke ma sagi ni na shogale ri zedi he ko ni di ni pu ke shorhola ke ni pette ko la he ko ma ke do ya pore khala be inki ni bu ne shodo di he ko do ja sevo ba we Slano Jabi Hakom Hoishe, he needed Kakashep Teburi Nipun Hozaleka Sasamu, Tajaro Shobo Shaje, so Hekobu, Shakiraka Kakashu Moe, there Tenno Risakapian City, Hekobu, Tajango Pragali Shaje, the Chaya, Jotie, Nipu Heko, Lo Shaka Chakol, Shaka Tagolan Beziwe, Mapetem Hozono Japuke Shaka Petem Hozono Ketue, Unidin Japushakashan, Letoshakasha, Haginu and Butajang Ukubutajang Pragali Shilije. Kenguke le pette ko minipu no jashdi pette bo nzayu munke dila che pe jash ke mesa ko ke le shje di ar halega ta jisu zanu chashawe amen. Disoviwe. Ai Bible prosecutor ugo pastor niño piso de pugo to so mijidi president pakatsuko tefa sergi nu hediye segato president pakatsuko tefa sergi nie pomo no tu bazoro pitolida mu jopano kevo Pito revelu ki haki ke peleko de nouveau. Pupo lidanu ke ba ke masako kiri vor. Sunu enia eketse la shemi po jete ta po zenu zikata po zekesele. Siche pitro shepo ki enia Jesu Christian se ke serhosa dio aje. Shile di nz tswale. Siche po mhai shile. Rulidamu saron no kelhu pete haungu di nipu kiza voda siro jopano tabitha ekets pathakile me fupo baya Greek denu poza dorka sefe makevi kets mu methom hapye me kets nu tsseya shibaru po matsle di sheta siche po Mo Krawadi pe kibu pe so giz Lydia Jopa ke pijoki ba mu pe tha ke le ko pitor sunu ke ba shisadi ko mi ki ke che pe po ke bidi no recri he ko ki vo zochi is sla pitor shile di
시제 제투다 시로 포포 졸레부 고 포제 기부 베소 기코 시제 사비프고 베테포 포후플레 디 돌카 히케바키 불리에무 페미니 스케스고 츠베포 베키디 크라바 살라피토 고 베테부 차즈 프라다 무포 쿠툴레디 게차차스 세셰포 리보 테무 기자 발레디셰 타비타 셸리치 시체포 미로스디 피토르물레체 보셰 발레타 루포 하프 밍구피아 부부 셰탈레 세셰포 게펠레코 페테무 사미프코 리케 라스디 포츠 페히 레케타 세우코 페케사 시로 테제하우 부그자페 조파누 비 페테기 보타 무 테메 크라 니부 펠레타 시로 피토 텔 헤조파누 세몬 츠즈 게츠 제바 저거 저저 니부 비제 크리스타잔누 기니시디 저도 결소티 하누 게코토 게바베테 게루시아 호미에르 소미 저디 포바니로 크리스타잔누 니제게리 수수세 예페시시야위 미틀랜드 잔도코토코 베지 오고 파토치고 게세메노 세바디 저도 버 오고 결소티누 오고 탄세샤 저 니자품 하토기누 대장무기리 수수세 니고 페시시야무 니부부 자피비에 잔도코토츠 퍼페테 저스게리우 츠리에테나 Geto die ke pru prokesha kem hidi ugo chido haketsu ko tu te tepfa hanunu dipu die kepu ketsa susu tsalado ugo jova teach how ugo dibu pe medinu haketsu ko lesson Bible study series how sevorji mu purhi ke krige chunu nipu hatho tsige zugo kepu ketsa susu tsali de mu chido liro kirdinu haketsu ko tepfa Sarah Kinie, Nunukiti Hidiese, Zunugo, Nipudi, Bededi Mahoketsa Susachinido. Haketsuko Lesugo, Mohovoliro, Teriatati, chapters Kerego Mohoshaniro, Ugo, Kihu Sedekili, Nu, Christami, Petseketa, Susurito, Zaketa, Ugo Susumuli. Christian persecution, how Kihu, Gro, Mumemi, Kesatunu, Christian persecution, how Hari Shirketa, Susumulido. Paketsuko to the Pengun Mohoshaniro, apostles go Kepetsa, Susuri to pick a panguli. Mu apostles go, Japuket Sala, Gratami, Kitatinu, Ukoteze Vodi, Uketsa persecution Susumusa, chapter Tet Hanu Parliro, Christamico, Petseketa, Kehu, Christamico, Keze, Kehudi, Kekotokebahoha, Kepetsa Seketanu, Kepenemico Tatchery, Uko chapter Tet Hanu Mohoshaniro Susumulido. Chapter Tepunu Parliro, Miliu Ginu, persecution how resedi be Christamico, Petseketa, Ugo Sol, Gelhunu, Susumuli, Muvukta, Sandini, Pastor Sata Hori, Sol Jesus Pusha, Sol Ginu, persecution how resedi, Ukepenepasi Dimico, Petseketa, Sus Parketumulido. Mukepetsa how Halanu, Christamico, Kekrot Hokebau, Kekrotosali can zidi uko tatchire to keta susumu. Derim ha ukin nipoliro, Christamico tatchire pakitsunu, michidi, resbageta kiri, uko kira povoshi, uko seravodi, dilikivu, pupija puts preto keta, uko tutsumuli. Paketsugo teta dienu to pick a bangulido. Kepelemie tatchire, kevugo tets poshipo nu vo mu kehuravori. Diu pu pesi vota isi. Ukoenu tapagitsunu, Kiropo tavushi, Sura dilikivu, pupi, Japuts, Shidi tavogetamulido. Musuna chapter Tetanomo Shiliro, Philip Liro, Samaria Nukigeta, Ukatsus, Podzesu Tupeba, Philip Liro, Samaria Pesotati, Judishi, Poe Diu pupi Japuts, Poe Japuts, Umopatogotsadi, Catolicism Pugits, La Siemico. Pihobiko Tsukeshaholi, Ropukeshobu Ugito Ketsuko, Shake and Read Sadinu, Deliverance Hatosagos, Sovageta, Philip Zenu Mulido,
Peter mu Johan uniri Samaria nu vodi japu tsekecha mu unie vodi kepelemi ko na chake sinu kema sar peke konguli di kepelemi ko uni keta singuli do so na honu mo sini ro dili ki view we Palestine ki ze hapetenu vongeta po zenu mo vot se singuli haket sego tepu nu parli ro ba ri ko chido ke pu do section tu no mo sini ro transition po hanu nu park che ko singuli Peter Paul zepukeri nu Peter zep tu keta ko singuli mu hanu mo sini ro rodi ke che po hanu nu park che li ro apostle Peter gi nu se dedi Greek me donu japut siketsa hatho sedde gecha posede hakya hanu sedde parkecha ko muli tie zuliro ham hozuliro juda me ko donu japutsa mu juda me ko donu kepele me vor kili juda me kepele me ko tho ke ko tho ketsa su chvar deri Peter ginu sedde di Greek me donu mission hatho sedde gecha parkere toliro ha nu muli do kepetsna Juda miko Jerusalem nu ta chazu vo keta mu Palestine ki za tetsa ke kri ge chnu vode mo hati nu Peter nu po mission se de ke chu liro Krista miko ke pele mi tsdi ta chazu vo keta la po nu la vodi ke pele miko kira po bashi se ko se vodi ko ze ke se ko nu tu pelo ko nu se ke tep mu su cha kri po nu dili ki vi renze le ki vi mi peteki Jesus Christa zepur japut seketa piton hatho se deke changuli sona pitore Jerusalem nu purvetsa Judea nu Galilee nu mu Samaria nu vonge cha susa mu purve ha nu poe vo ketsuki kepelemi ko zeke se mu ko cheke thep ke sacha donu poe nu japut seketa Jesus Christa ze diliki view pu pia japut seketa susa chali musana territory pitor hatu ze hom hoshli ro poeno kete ke shediu nu commission u ke penyo to voli isi ke junu poe diet hosha ke changuli u ke penyo mission nu pitore diet hodi to prakesha u ko territory susumuli do haketsuko to take the focus on haketsuko the first ke ni nu hoshli ro ko apusism hidi transition rediketsa susumuli do tietsapo dili Krista mi ko kepetsona tachri de ke Krista ti lesson ro gospel how ha ke ye se tetsa ki kri ke chunu vogeta ko susumuli mo tietsa picture nu lesson da chi kemeje semichin hi derem ha u ken ni poliro mi chedi ta ke chu kiri pelle ke liu uko pelle li katala sili katala uko enu ta chire to so shiri uko ke niu tu vodi Jesus Christa je putu keta mosna dili ke vi we Jerusalem no ke yesedi Judea ki zopete no vogeta Samaria no Galilee no tetsa ke krizu no dili ke vi puvo keta so so chili mo Christ ke pelle mi ko ta chire pa ke ti ho no jisue posidi mi ko kipu ke que me sarfu ni ko ki voli ro ni ko ke kongli do isi si te ni ko Samaria nu Judea petenu Jerusalem nu Judea petenu mu Samaria nu jiu ki jvala ke cho aja pumi chale do idi jisem ha ke cheko po the thanu pu ke sha ha fulfillment of the promises jisu prakesha dia ha fulfill se de ke ta su simuli do pitore Judea ki jal ha ko nu vodi japutse ke cha singuli mo po uko che do mo ke to ha ni ro po ministry vodi lida mu jopan po ministry se ke ba su de tu pe ba mo ha mo shni ro lida nu shiri jopan nu shiri pito words mo za ke pele mi kropo tetsa ha ko nu luto ke ta uko su le livi ke pele mi kropo vor ha nu tetsa ha ko nu ba ke ta su singuli muche do cha yekin ni no mo hosne ke chu liro ke re liro lidanu pitor japum hatho chu chu mo horation Peter's ministry in Lida verses 32 to 35 kuso sera ke ni no ser pengu pitore lidanu ke pelemi ko ki vor ke cha ko chu chu ngule lidaliro Jerusalem pe society mile me fe pengu to ki ke pechenu ba ke cha supu
mo hauliro vodi lida liro zvigete rahya sharon ekete rahya sundu po location nu sundu bahisi mo scholars ko pugete lida liro mostly a gentile city Greek mythol who pekra ke ba thetsu po ke cha susunguli mo transition how no haya ha po indication po ngu ke liro Greek myth donu japut ke cha pitore ke re thopo chdi wo ke cha ko susu lelevi lida haliro old testament nuri theza ha ke kripo nu pu thupi ke ba susu pu mu old testament nuliro lida set lord isidi thupi ba ko se ye je ke ru thata ke ke ni nu mo liro susunguli do mo teti nu mo su she lida liro Israel me ki zunu ko international airport liro lida nu baya ke cha susuri teje ke thumi ko susu pusha pitore ke pelemi ko phuse lida nu chu mo po lida nu ke ke ki la shime po mu ke cha je ke se ke cha ko susu how nu tusha he's encountered with a paralyzed man Ainia liro la shime po isi day he was not born paralyzed Poi last year me tsudi po pe nomo de poi po japali pitshe ge tshin po la shi ge ta su pu mo ti che the tha si di po zunu zi ge ta me lele mo ge ta su muli pitore na ainia ze ke se ke liki po me zvori po ki Jesus Christa ntse ke shoshte sili mo nz tsali chi isi poi me zvori ainia ze ke se ke liki the Lord heals you. Jisu ntse ke shoshte isidipu. Pitore vorishe a Jisu zano more anki pusje isidipu mo depo mezvo po kipu ke choniro Jisu Christa ntse ke shoshte isi. Mo pitore prakesha dia hondu poeme tsme jedi ainia tape ainia ke sholiro posher holiro uke penyo foginu vorget Bobusu sili ke tona Jisu za pupe por tsasa Jisu ginu ke sho for ke tapia ainia ke sha mo ainia li rosu Jisu dio pe po ki for de tsmeta boy recreationally di puzu tsuli ke tasu pusha potaino healing how ha instant and complete healing how ha li ro mai zo de ke sho honguli mo healing how ha li ro ji zo de pupu nguli ke cha ko sumuli kuso serpengu nu kerliro lida mu sharon nu pette haumudi rari Jisu nipu kitsa vora isi lida nu mu sharon nu kelhumi ko tiza ainia tije thetha pozunu zuketau share to keta ngu kesiki ukoe rari se Jisu kitsa vor keta nipu kitsa vor keta susumuli ex lesha honu hakitsu ko lesu nu mohoshiliro turn to the Lord Rila nipu ki forgeta how has sevo the salvation experience how has zedi pupu ke Jesus chia sna pochai no ainia shoroli ke ta how mu ke sikoe pitore dile ke vi pupi pe thaba ke chu runli uko Jesus simade mo uko dio run ke लिए zedi ungom hibe miracle mu ke siki ungom hatha how ki no Dieu ke thoda ke susu japutse ke shenu oke ke lakile susu uko viet shlie ke uko susu mulie ungom hat homudi haude ike pe mo susu pu salvation su nu vomudi ke kila mon ha nu pu ke pitore voli danu badi po japutse ba mo pitore po ke vora pete dili ke viu pu pe japutse to isi sana lida mo sharon nu ke lumi ko dili ke viu apostole Dili ke vidze pu ke ba ko Jesus renuli mo vorde ainia sho roki li mu ke siki po pu ke ba dio ke thode isidi ko pelele di ke la ke li pe ko vi chili da ke ko singuli mu ke chu rubimo de ren ke li nu ke tho sili ke da ko singuli pitorli ro vorde ainia ze ke sidi po ke sho roki sha ha Lida no po ministry po se desha da di vomo ke cha home tsmechi more lida no vo di po e po za tse ke me yele ke to na vomo dere po lida no vo ke ke pele me go encourage se ke to la mo di li ke vi po pe ja put se ke to la
voge che uko sesunguli mo sana respond par ke chunu poi thapie Jesus Christ thapie themi ko kesha temi ko ke leu teshape kira punu ke sho voya shi poi sunu thake sha uko sesunguli a ha leke baki uko tiu no mo so je temi ke kra tele preachers ko hako ha ze ren mu hako ha ke patha de go ren pia u ki hu ne themi si ke chabas mi chizo mo ba do where city mo hoda ya there tele preachers hako ha mo ho ke siki u ko miracles ungom ha ke kratse ke chungu ya healing go tsis themi che ke sho ho ke che ka mu ke che u ko su su chi ya there sike shoho ke sham hatho su su zedi poropo ke kesia ke chuliro unki khanu ungom hatho bade so do teja vordo sikira ka khasli isike che uko su su munguya uko tiunu healing ministry go liro ham hidinu healing ministry po attach liro sikira ka khasli no shoho le no liro no teja so do unki no vordo unki khanu vordo no sunguli no liro raka khasali isige cha ugo tele preachers ke krasi sige cham hatho sia ke changu mo theme ke kari thejao muli na theme ke kari shohroli na theme ke kari ungom hatho suri sin di she upriso khapie contribute sepe ministry sunu saba ke cha upriso khasdi so do thejao modern hi so do ti so jao fe ba ke cha theme sige cha ke kraba vodi ungom hatho tsba ke che healing hatho tsba ya ka zamiko soko so rosho ke che kim hi ke che ka tso themi sidi nu shi we ke hu kyu nu ba ya shi ke hu su nu ri vo ke ta more we kro tho kyu ze ya shi kro tho su ri me ji ke ta themi si ke che uko tiu nu li ro si ke che hatho ka phi je ke che su nguli dere ha nu mo sun li ro pitore shro ke leo te shpie so po potse ke shon rosi su gi ke she pitore ainia ke leo teshe po gi shmo de ainia ke leo teshe pe Krista gi shdi Krista Jesus Krista ntse ke shon roso isidi ke leo thapi po ke she pitor zayela mori pitor poza me yele ko tala su se chmo ge je o ko ha ngume tsme jeso o ke penye fe tie ngom ha to tsige chnu o ke penye fe ke shon rom ha to tsige chnu poe zaye chike to la poe su su chia poe no ungom ha to tsige sha ha po die liu po lie tro mo po japu mo ke meti chike to la ungom ha to su su chia mo jisuen o ke pene fe tie ungom ha to tsige sha ha ke sho rom ha to tsige chnu ke puma miebu o joge tao su no su lele di rodili ke to la uke pene fe ungom hatho su chia ke cha su nguli mo ha han ne liro tie uke theme ke kra kira pono usho ho ya shi su fotu ya kira pono rodi ke liye thejanguli to shi kira pono utsa ke sala liye to shi ke cha fotu ya ke cha uke theme ke kraba mo ha han ne liro ke thole she pu ke shi ke hidi le you maybe revision de ke cha uko su no le le vinie padi uki hu ki khashiku padi to prasha liro temi hai ke chmi ke kapado kira punu aro fuker liu muli to ga idi photo ke chmi ba mi chi usho ro professor hori fudin to ke chmi ba mi chi pu source kira punu u restoration ke kruto ke ta no kim hidi abu sede ke salani to ga idi photo ke chmi ba mi chi mo bible ne pu ke shike mi di sukongu ke shiki liu maybe revisiona ke cha uko su le livi tie Krista ke huwe dile ke view se padinu japutse ke cha uja hatho je ke cha su le livi nie dile ke vi ke ko hawe teme ke luche ke dile ke vi po ke koba mutie Krista ke huwe dile ke vi su se kapi upene shre uko dile ke vi se padinu ke luche ke dile ke ja su se padinu japutse ke cha su se ke za kenyo liro jopanu pitor japum hatho kusoseres sorunu hedie kenenu susunguli do Peter's ministry in Joppa mo lidia unye donu liro mile do kera kipo bahagi cha susu kepeche pimo
뭐 puge cha chatpyo no li ro ba do se mo die no to vo zoni ya ke cha sa smuli jopa li ro rom mi bu ke khase ba ke cha tetsa ke me yes se ke po ke cha pu mutie jafa e ke cha tetsa ha li ro jopa no ba isi jopa li ro ko teze ha renze ke siki vo di ke thole shnu teze po le li bi o ke penyo fe jona ke tsesha Jonna bu po di liu pi vo di Greek me ko Gentiles ko ki vo di liu pi pushche isi Jonna li ro u ke penyo po ke ki u terhewa to di Tarshish nu vo ke to la po Jopa nu ke da ke cha o ko sa Jonna le shnu mo san li or sa sung li do Tarshish nu vo da to isi di po nu ke di Jopa nu ru nu reveche ke to la po potike kopile ke cha sa sunguli o ke penye fo ke o terhe wa to di jonai jopa nu chu pitore jopa nu vo ke cha o ko po je su li ro po ke cha su po nu ha nu chu ke ta muli tabi thali ro si ji mi fo po isi a disciples po cha no po ke pele mi fo po tabita zaliro dorcas isi Greek nu liro tabita liro Aramaic mi die no poza tosha mo poza pu poliro pue hakivich pia ke tsubi fupo isi hakivich pia metium hakapi mi tsake cham hatogo tse yaji charity works ko po sunu bi pi ke cha sike chmi fupo ke cha pojepu teno mi ko donu ba ri sami mi fuko donu japu tsake cha po pom hatho su bi pi ke changoli sona ke pele mi fupo si jimi fupo po javi pige cha le thomi fu ke changuli mo hanu pu ke cha poi shode di si ke ta su pu mo tabitha se ha hali ro tenu pu ko la o la re thor ke cha su muli do dere jopanu ke pele mi ko pitore vodi lidanu ba ke cha sikiliki o ko mi ke ni ke tsedi unibu pitor ke zevor pitore jopanu ke li kinu voli tse tenu fu ko kraseba Dorcas tsake sa femini ko bulie ko feko tsupi pitor ke di pomhato hakole isidi nu ko kraba ke cha ko sismuli sna pitore themi ko pete ke tsewa ki bunu nu ko ke tse chasu suwa poi kutuli ke chatsa sidishi rivo ke simo mohodi shirliji isidi kesha kuso hidie ponu ko sismuli do tabi thai share choparli mi rosu tse pitor musna po share bali ke ta kuso hidie ponu ko tsumuli pitore supernatural power ke kor cricket ponu no po Jesus pushmozo deri u ke penyo fa tapi pitor ke sheponu no pitore su parketa ko tsumuli ham hodze tezenu moshali ro Jisu ke simet superfication hi chunu mi yo po superfication de dia hai ke chopo se ke cho ko singuli tabita po help te restore chali po shro la voli po ka hala voli mu ungom ha tho ha po impact uliro jopanu tezeu si voze temike kranipu ki vora isi tezeu jopanu si voda ze temike kranipu ki vor ke ta sumuli Lida mu jopanu ungom hatho tsege tsa pitore ungom hatho tsege shahaha liro it's not just a miracle how no ungom hatho suya har bimo deri pele ke momie juda ke momie ko bu u ke pene fo ke ko mu ke tola u ke pene fa pitor ki nu ungom hatho tsege sha u ko tsu mu ni do sala ho halle ke shiki ke leo liro la sieme po la shiri shi shegata me fu po la shiri shi ke tsa te zeo liro su har bimo lo ke ki ga chop la te ze ho sevor hanu ke keshiga u ko mo ho liro pelle ke mo me ko donu juda me ke mo ko donu u ke pene fa po ke ko sedi ma chuvona shi ke tsa mo ma tsa se deba ke ta su su tashba mo how no transitional liro how no sededi pitore Greek me ko donu voja putsa do pe chamodi poesus chvoda ke to uko sumuli chapter care nu parliro Cornelia kino pupu vorni de pokeke su vor ke ta uko tsumuli sala poe popi chapi Greek me ki group no seketa uko tsumuli do chaseoli ro kuso hidie senu
Peter's continuing ministry. Peter le thotsege je zu kuso hidie senumuli do mo kuso hidie se haya ha me ye mo toge chegem hi de me ye seke ba su singuli sisi Peter tel he jopanu Simon chzo chia ke jao zeba isi Simon the Tanner isi di pu poe jaho jopanu ba muvodi Simon kinu ba sidi poe japuche ke pele mi go cheke thefodi po japusu su chba isi Tanner isi ke cha mori chzo chia ke jami hako haliro kuno shekata ko uz luli di suko so sedi chzo chia they make ladders out of animal skin isi di pu mo aho probake tsiki okom hatho haliro mesamo thor isi ke kla monza kuno shekata puzgo skin tsile puzgo luli di no tsike mesali puzgo krake sawa so ko so sevo di chemicals crop no petse pe body se par pe solidi pe tsia isi musla judami no ko lani ro hatho ha mesake mom hatho bo a dirty profession isi dipu levi mi ko penguno mo hovoli ro susmuli do ke krilo monzo judami no ko liro ke siemo ha ki hobri shekata ho liro mesamo de sonam hano mi poi vori ke sie ha ge chepo wa mo pe novo wa liro nan jono uto utsepe kripe badi utseke mesamo sho da ya ke che susupu sala Simon liro po profession liro mesamo Pake hu secretary profession ponu bageche ukosumuli do outcast judami society no liro chze pm hatsia kazame ko liro saprake momi isidi uko leya isi they were the outcasts of the society musna hawle liro this serious Peter Simon ki vogezeki Simon liro puni shedi Peter zeli offered hospitality pupe soli mo Peter puni shedi vodi Simon so chbageta tsutsumuli poi vo pu so chbage chno vi sure Peter house phake tom ha thokro bo chba ke chpai muba mechi pu ke pu mo kiti ja ko no tsuko pe so ba ke chpai mu ke chiki Simon ke du bo chba shi poi sili do mo sona themi haum ha thome samde mi pu thia ka zami po de ha ke Simon Peter susumu ba mechi deri lerdi no Peter Simon so chkeli ki unie ke zeker kezeke dinu po so chli ba ke chnu Peter taunu mo shni ro poi judami bo ke chalanu nu boy he overlooked the profession and the status of Simon uko chu leli bin here Simon e poto po profession hu seke chon here society taunu me puthia ka zami pon here there is Peter lani ro su pukera ke chpre bamo poi su pokelu sum ho khor ke tala mo holle ke siki uke penefe Peter ke runum hapot saba ke cha uko su leli bi God is working in Peter's life oke penye fe Peter ke hunum hat saba ke chungulie poi vi shori po attitude ko to me chezo po ke le me zike mo ko to me chezo juda mi jonu mo hoso tshi po ke le putu mo ke cha prejudice is yogo ke le ke krige cha ko to me che deri Peter potsekar nosdi how kinu ler ke cha susulie Peter ministry hanum hoshli ro Tienzapo, uke penyo fe Peter zedino po diliki Peter se peja pidi diliki viu pubie Samaria me Greek me ko don ja putse ke ba uko tsutsuli dere ke kriza de mo soli ro tienzapo po se peja piba de tienzapo mo soli ro uke penyo fe Peter ken lunu hat swage che he is working through Peter but God is also working in the life of Peter Peter ken lunu hat swage che susunguli Peter ke lepu tu mo ke chakropo to de dere po bunu Simon kitiler ke le how he needs to be more accepting how ki ja putsu do how ki ja putsu lin je ke cha chko ke ke bas ko se pete po bunu su ko nu to parli mo she ke chana hate me ke hu pore accept le mo she ke cha how nu o ke pen yo pe Peter ke hu nu su chaba ke chunguli he has to overcome his attitude po attitude ko to ke cha uko ma ke cha ko le sunu voliro provoliro susunguli do po attitude ko ba ke cha ka that shemi
Judami society no potaker no mi gozo shiri zeli morsha ke cha sisunguli sala pol ne puke chegem hedinu o ke penyo fe soja ki kem hege chakrobo o tsu khoke kribaya shi o ke penyo fe sokos bir homa ke ta pole sis pusha efesa ko kenye ker dinu sisunguli do efesa ko kenye ker di ke krila mona po u vithozo poto po pubi po kro ke kri ke to nie chipi po chiwa mo u chko ke kri se ke to sojao so so udonu ke ngu ke bir homa te isi the walls of divisions the walls of separation o ke penye fe Jesus Christa ki nu so so chwa ke ta so pu o ke penye fe japu mi chike to hanu in God's mission to be God's witness o ke penye fe hatonu o ke penye fe japu mi chike to nu o ke penye fe o sege to hanu hokipo ugi potho chere mo shatan li vidie ke cha susunguli pothono ubu po japu mi chida zo shiri ugi no chakhat shwani ke bi khobali ro o ke penye fe o sege chum hoza o tsaker no shidi o ke lunu pom hatho chere ke to susunguli wi attitude badinu homiegi o ke lem hide modinu o melunu homiegi o soja ho nidinu japu tsada zhe su we ke puma chaka ke japu ta livi ke cha sisunguli mo ha le ke shigi utho upfa ke salaba muche do ugo bunu shi we je ti ni pu japu mi ke cha pudinu japu tsomor ke cha nu ba ke cha ti ho nu ni pu we uwe ugo ki hu pri se pe ja pidi po japu ma to ke ja tsada mi chizo derim hamla bunu u ke le me zumoto ya liro o meluno metsumoto yaliro ni puwe susa cheke mezore me chintie ke chasa simuliwe ni pubutie o kelle o melu susuri cheke dishdi pozayela ke hu por se pe jasmo shwe ke cha susu pe o ke chawe pitore ledinu ainia lasiu cheke shoro ke shiki o ke penye fa zaye chli muteme ke ka tenu ke dise krista ki voli Pitoren ledinu shikeze tabita keshdi po share kiliki o ke penefe za ye chali mu temike ka Jesus Christa ke pelenu fori Pitore Simon kitie Simon kinuler kiliki po kelle ke krutu ya ka zako po kellenu hobie tito ya ka zako soja suko sepete cherta kerkili o ko tsimuli we o ke penefe o ke penefe diu人是的什么在的呢？就把舍里了。我给别人不给狗喂，不怕他是吃食着的。我给别人不给狗，不怕他吃哪里了？Krista给我好好的没面对你着的，我地里给 view 哩，不给啥别，吃素不打着的给这是lewe。他家搞不是的，我搞不太拉吃哩呢。给肉里了。我给别人不给狗吃的，他吃给多好呢。ke siwe chaka chwalin je mori themi tha chwe phiri chaka chwalin genze geze ugo sisunguli ainia mutabita onye kalhu mosliro themi ki chati liro kemer bamo ainia ri la she chatulil hoden hizo tabita sheda geze sunu bazo themi ki chati kemer bamo deri themi chulil hokita nu uge penye fe poke koseleri Patoke chapi tseke ugo tsumuli mo holle ke shiki pitor ke penyo fer bimo poke kosedim hatsia ka za ke penyo fe theri ugo ke penyo fuzo mo ugo ke penyo fa ha liet shaba ke che susumui ugo penyo fe ke tseke ne ke si ke je mori nature's how hori poke ko sedi dibazo musma ha rakra ke shiki ugo ke hupuri ugo penyo fe porque cosedi tie temi ke ko ginu tsa ke dilenzo den tie ke tsuri o ke penye fa chli viso ke tsa o ko susura kadi o encourage sasike o ke penye fa porque cosedi nu we o ke ko ginu tsa ke dilenzo ke tao o ke penye fa porque ko ginu tsa ke di chli viso ke tsa susura kasike chanke ni liro o ke penye fa temi potopom hasi potopom har potopum ha propelle ke mu potosu pelleta ke mu tem yesus sedi patsia ke che pitor ke lununu susur krashike
Pitore pomha siginu, more pomha proginu, ungom hatosukos chashmo, more pomha siginu, tembi hakwa nutsike dilemo, kacha ukos muli. Uke penyafa zinu, panya pozo pitor niro. Musana, ungom hatosukos chikeshiki, pitore tete rupetese, uke penyafa ziketas muli. Uke penyafa ti uko kihupuri sedi, ungom hato. Mori ke shrom hato chadazo shiri mori ropfu pori ke lapie porque dino chadazo shiri uko sunu uko togom ha promo uko tsali give you pelele ken zhie mori tetse susa za yesus uko pele ken zho me por ropfu ke lapie ke dino se ke cha hawe uko counseling ability nu susa challenge me por chebe po counseling chba di po krista phale de we ke cha hawa no por somewhere upward se ke chalamo ke pen po ke ko to se chsia ha prosedi ke shrom ha thogo chba ke cha hawa uko ke koginu uko do ke viginu se chba mo su chda zo shiri ni pu za ye thozo do mu ni pu ke ko thozo do po kim hidinu uko chle ke vi se ke ko ke jasu he ginu mo uke penyevo ginu ke paruzo isi. The surpassing greatness of the power may be of God and not from ourselves. Pitpole simhidi Corinthia kolese ke niu tu te die kusoteni nu susupu. Ke ko ke jasu so he ginu ke parumo he ginu mo dere hauha uke penyevo ginu ke par ke ko tozowe isi ke chapole susu tasha tie shiketo mo rodi shiketo haliro hasi mo ha proginu ho de uke penyevo kreme ready uke penyevo jinum hanya pot sekeli ginu hatosu su chele ki visodo just se mo potala oliro uke penyevo mission nu uke penyevo lietrono po japu ke chnu uke penyevo bo uko sedi dele ke vi ha pu bi japu chda liro we ugi kele kathatso hoto ya liro we soko sa khashwa mo shake che susunguli Kela ke liye dile ke vim hasa haliro kape juda mi ritse Greek mi larizo de juda mi ko kele no liro he ko la he ko viwe ke che kele no to de bible no mohliro juda mi lari mo Greek mi lari salvation how hakasha tie kela ke dile ke vi haliro temi petela ke che uko susi se ye petela ki junu temi die petela de ke pumba mi lari temi ke vi mi lari ke la ke lem hasa ha mi petela we susule ke shiki ke lunu seye temi ho mi livi mi liu relivi ke puma mi ho relivi we unu phini mo ke cha ungo ke shiki o exception in ke cha ke le si ke cha hoi to relivi vo ke ta ke hudze ho lanu vo ke ta incident ho lanu we umelunu free for the o exception in the getcha o lilian the getcha siketcha hori ugito livi we tie sunu no redishdi o kelle sokosa release socially moliro sus nipu za ye getcha no chakachna ni gibi sunguli we o ke penye fe o ko segatola o ko kelasha no mu a getcha krista ki hu ha segatola o ko kelasha we tie we dize chashmo shoketcha mo we o kapi potso smo shoketcha sunguli Derek Suze ke tudi ke me ye ke cha ke kripori we uke penya fobu uke lunuri tsake me zake cha tsake me sake sham hato ho tsmo shodali ro attitude ho breakdown tsmo shodali ro chak ko ke krike cha soja ko ume lunu tufdi we mi ke jovali re ke cha ho tu ya li ro temi ho mi tribe ho mi linie nzike cha ronopi tsne nzike cha uke lenu sike cha tu ya li ro we sunu utsake no somo we japubu uke penye fosa yela me ye pale ko la we utsake no somo ke cha sisinguli we kim hedi to japutsu vodoshi kim hedi to padi japutsu mo shi ni pubu uko chata shike ki ke jabon rudi somo shi we ki ke chamili ke lunuri ki ke chapo rudi somo shi sunuri ni pubu tapi uko ke shike ni pubu jabi pette ko tsake liu chili dena Ke penofe peziwe
podie free di hakekra lavori umi bobogize resegize silwegize su pele mu nino shiri bezie ugo rnegele je gobunno ugi tse tebari ugi no nipu zaye segelie silwetena uke pele rnegele mu pele yagaja prayagaja ubunno ukelu timothy kilhu hause kimhidi tulewetena gajasu uke shawe ugo je telano petegeze saliku chris sedi die how ki lido mosidi ke sath lausle di ngo ki hugo lavogda suchodo mulo petegeze sithale domo saliku chris sedi die Zekin Herbadi, Akachatala Tsuda. Gekoto, Gemasani Bu Jehova. Yego Nibu Nusho, Patogo, Nibu Tsili, Potalan, Forkinikipi, Yo Kalaki Sabin Chiawe, no Yoke Luhawa, Chekamasani, Lili, Yogobu, Njenu, Panyaki Vibocha, Panya Nibu Pomaki Nibochidi, no Heko Sidi, Njabumi Chiji, Heko Sidi, Li Chiji, Hio Kalaki Sabin Chiawe, Dear Nigili Hahabu, Nibu Hiko, Nibu Chapekosha, Hiko Chekatepasha, Hiko Chatasaji, Hiko Tola Brado, Dibo the Honuloputi Nibu, no Kim Hiki Tripuni Hiko Senavashi, Hiko Boot and Ferenza, Hiko Boot and Chataranaji, no Hiko Giga Triple Chekamas, Chekamazavashi, Tenur Nogachakapi Hitchidi Hibu, Hikatibin Chiligatola no Hio Crisi. Tete Ruzaye Betenji away, Heko Sega Market and Fuzakichala, and Teja and Ginibu, Yupogazaki Bali JD, Jisu Christa Aragilis and Chassi away. Man. Balalevi, Amhachakini, Sidi, Kepesikili, Susa Chanido.
티리로 자노크로토 산데 이것을 바데 무슨나 치도 자노크로토보 티에차 헬라 메리게 저스스 저스데 바야브 게지키 자노크로토 키니 가사디 그거 치도 자헤스스 메리바슬라 니고 기후버리 발리로 자헤 하누 케페코 프레스제게 저세 뇨페시시야 Work is a Saturday in Hiliro, Ugo first Saturday of the month. Mu kise ke bate tanu nukin hibaro ke so hake chati bado how liro jova liro ugo Cresaro go biki ke lighthouse go booth ugo ke chati hono taze shido slani ke hupuri yemha to Mary Bamichi de sukos ka wadi putio bala vorino ke chakro ta hono ke krotho mu ke chano ke koyashije ke se nyoko pete ke shia July za surun hi Saturday kise ke bate tha ke pesivor je ke tsike midi July za ke di thi uko baptism su bada do be kropo upepi ke chasu se chaba mu pe chamuli ro hichunu go ke mu chili li ro juli ke pasu su park to merba sala July za ke the thandi za ke din hi uko baptism su bada mu Bible study li ro July za ke po ke kini mu ke se ha ke hanu tabati Bible study ba ke chasu su chda mu thesa ko for li la ta li ro mor ke shko se ke pesina shdo de ni julu fle vi ba ke ta ni no kresara si ke chaba li ro thesa ke yebe office nu kasni che ke se pete go pesisia ni opeshiwe